na dera girigirani kamnara keda kironu ke grupu kalo Kevin achaloi ngesda dai ticha undaibe eke grupu nesda adau aitoloto ameda ko wailo kai churus ida dau tikeche Isirigin aike unu kwa nato na $1 milioni akaisa kanyape anuongon ogeo Saaco ni 2021 kauge kede grupu no to wani we achiel yesa yamu kede ni otie kede grupu to mie kanyara ti active iko mota wani we achiel cha sente magege mo wudo milion 3 ni okopo ke grupu to mie kanyape mani men magege no now this year disbursement magege omiyo million to mie kany kede sent $100 mane ko miyo bud grupun adek Konyadi pet kotom na Emedaunak Mary achom ngisa limdai be kalonaka ngisa dumuni Isirigin loka Emyooga abuko pedo aijul ko wailo kada churus ida meda kutupte kelda eke unaka eke business nesda pedo kwana ngesi agweluna da akiteng ako utakomina ako go kire mumu ta chato awilo ya chato aya dida da kodo tumo daduoko tieka mande ne amno bikitieku mugo medo ni okotieko nando koko medo ne wa bubu gami atolongon aga gamtumi atolongon akogo tichkiri dia aduoko kitamo marona kidi atieka man dene ko yambe daru baro miu keno manga ginanga udo gira awilo jamina dada tela udo faida moro konya chone ke donanga willa ke donanga jammo go mesukulu amaga mogo yanga doki produce na kane kosodi Robert Eboke loda buki medao kosoda dumuni Isirigin kotomuno grupu kech ngesa blade be Isirigin lu ke supporting ara isinges ko wailo kada ATG etenge Karaida abuko pede tiji etenge konye kaulo abuo pedo agwelun adiga nada kwana adau aur guru na nyinge awilo produce dealers age Emyooga kede siling tutumia tola chele yotari so kide koropa kede Eropa kede sukulu kumidwe die koko nyango dia kutiko chule na di kwa kugame Emyooga marini aga masintu nyotolkani winyara tudolia ngeo jemi napado ko tero soroti tero ajato chato okateri puko ikanyare Eboke ngese balada be Isirigin lu kese ngara isingisi kotomnada aitojokar akejar ko mangate juko chunjo alia podo nye Emyooga bedo gimora te konyo jo ichele ren kidi peke risen so ka in podi lido nye Emyooga nen bi wulle medo nye Emyooga iko wudo anapakin meki arikin ikai tiye bala wan jodo nye Emyooga gi na ka ngojo tiye no yaye utiedo te nyimanyim dio opere kede kuome Emyooga nene na manyim tiebe Emyooga gamo doka game ati saving sente na bubu igine Emyooga kuno kati saving ikarma nyimar kwanyo saving na chia dibu ko medo timonyo ropa bero ma odi Emyooga bubu kidonyi kunyi paka timonyo ngeno saving kanu sente Michael Onyinge TV East ko Kaberemaido district